Cara langsung anu nih YouTube nih, wah. Honda Pojan nih. Ya guys, kali ini Honda unit Pojan 200 cc oh. Ada pakai jam kok YouTube tarik. Lihat di YouTube gua masih aktif kok. Nah, secara langsung. Oh. Udah, mau lagi live. Bisa komen. Dial 8 spek 70. Yang bekas mereka. Suhen mana? Unitnya cuma ada nih, unit Suhen. Mekanik Grandong Maut. Jangan lupa di like ya, di komen. Ini akan bangun 200 cc. Di mana bang? Di bengkel. Ini untuk truk. CRF Bacor. Mekanik remap. Yang mau remap bisa datang ke Jalan Bain, Jalan arah Kaju ya. Di bengkel sehat. Supra dan Grandong Maut. Musik Thailand ya. Sekali-kali.
Komen guys, komen. Yo guys, di like ya. Ano masama mo sila? Ito ni Sarasel, big boy. Dito sa Kuala ba? Cantik juga. Berapa? Mekanik dari Thailand langsung nih dibawa nih. Mana sanu? Lagi lab. Live. Ini Paujan. Racing. Racing 200 cc ya. Kita intip dulu nih bengkel Sehat Motor. Sehat Motor guys. Ini lagi kan? Ino, hana ya? Aduh. Di like. Ini pari meh nih. Jangan lupa di like guys. Like ya. Komen. Baik kok na bukti. Nah. Bubuan din kan pa. Ayo bawot sih. Yes, man, hindi mo bawot. Dan yes, man, hindi mo bawot. Bakal diganti nih magnetnya. Magnet bubut dengan magnet standar. Kali Pak. Oke. One way up one. Di one way dua. Kosong nih, ini di paling. Di paling gini. Namanya masuk kan. Itu kan deh. Orang lempang ah. Kerok yang ini. Ini cabut jangan pakai. Pasar ya? Oke guys. Terima kasih ya.